Hekk kif il-ġimgħa kien hemm seduta oħra tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, iktar nies minn Kastilja komplew jispikkaw bir-risposti tagħhom ma nafx jew ma niftakarx. Fil-qorti din id-darba kien imiss lil Kenneth Camilleri, ex uffiċjal tas-sigurtà tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, li ddikjara li ltaqa' diversi drabi mal-middleman Melvin Tewma imma qatt ma qal lil Keith Kembri dwar dan. Melvin Tewma taħt ġurament kien identifika lil Kenneth ta' Kastilja bħala l-bniedem li kien qed iwassal il-messaġġ li tliet akkużati bil-qtil kienu se jingħataw il-bejl. Camilleri ammetta wkoll li ripetutament akkumpanja lil Neville Gafà fuq vjaġġi lejn il-Libja, inkluż meta dan iltaqa' mal-kap tal-Milizzja Libjana ħajtem ta' ġuri. Madankollu Camilleri qal li ma jafx kien jingħad fil-laqat għax Gafà kien jitkellem bl-Arbi. Bħal kull min xed qablu anke Kenneth Camilleri qal li qatt ma ra lil Jorgen Fenech f'Kastilja, dan minkejja li fil-logbook li jiffirmaw il-viżitaturi isem Fenech jidher 26 darba bejn l-2013 u l-2017. Mistoqsim il-bord tal-inkjesta, Camilleri ma ċaħadx li xxerja posts fuq il-medja soċjali li kienu jinċitaw mibeda fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia. Xed ukoll Ray Barbara, ex-assistent personali ta' Joseph Muscat u li jokkupa position of trust bħala l-assistent tal-Prim Ministru Roberta Bela u jaħdem minn uffiċċju f'Kastilja. Barbara qal li lanqasu qatt ma ra lil Jorgen Fenech f'Kastilja, iżda ammetta li rranġa numru ta' meetings bejn Joseph Muscat u Mark Gazan li huwa wieħed mix-shareholders tal-Power Station il-ġdida tal-Electrogas. Għal mistoqsijiet tal-avukat Jason Azzopardi u ddikjara li Joseph Muscat kien irrabjat ħafna meta Daphne Caruana Galizia implikat li mart l-ex Prim Ministru Michelle kienet sitt kumpanija sigrita fil-Panama. Dan fil-waqt li konferma li Keith Kembri kellu diversi assistenti personali impjegati miegħu. Mix-xhieda ta' Corinne Vella u Daphne Caruana Galizia sar magħruf li Barbara kien juża email li jispiċċa @josephmuscat.com. Emails privati bħal dawn li mhumiex tal-gvern ma jistgħux jiġu aċċessati mill-Awditur Ġenerali. Is-seduta li jmiss ġiet posposta mit-2 għall-4 ta' Marzu.